Mwe rokete nari rokete simikomba hari ariko navyo ngo ni rokete. Iriya niho navyumviraga ariko gupfa k'umuntu byaradutunguye kuko tutari tuzi ko arwaye. Mu karere ka Rulindo mu murenge wa Shyorongi habereye ibiteye ubwoba byarishije abanyarwanda benshi cyane. Iyi nkuru yashenguye imitima ya benshi ituma bamwe imitima ibarya, abandi barahamuka, abandi bagwa muri koma. Umugore w'imyaka 45 y'amavuko yaje kwiyahura ku iki gicamunsi ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu 2026 nibwo uyu mugore yaje kwiyahura akoresheje umuti uzwi nka Simakombe, dore ko bamwe mu baturage bavugaga yuko ari roketi, uyu muti wica udukoko batera mu murima. Rero uyu mugore basanze atarashiramo umwuka, bahita bahamagaza imbangukiragutabara byihutirwa iza kumufata atarashiramo umwuka, bamugeza ku bitaro, bahita bamukubita tarasiferi iza hano mu mujyi wa Kigali. Yapfuye ari kuzanwa ku bitaro bya Nyarugenge hano mu mujyi wa Kigali. Umva uko abaturage bahaye itangazamakuru amakuru. Mwe rokete nari rokete simikomba hari ariko navyo ngo ni rokete. Ariko numvaga ko bamwe baravuga Simikombe abandi bakavuga rokete. Rokete ni iriya miti batera mu birayi cyane mu bigori. Yari yahuye ntiyahita apfa, yari ari mu rugo hano. Iriya niho navyumviraga ariko gupfa k'umuntu byaradutunguye kuko tutari tuzi ko arwaye. Kuba barasangiye umugabo akazi ko byatuma agira agahinda kenshi. Waje kuduhamagara yatubwiye ati yewe umukobwa aragakoze. Ni inkuru yashenguye imitima ya benshi batangira kwibaza impamvu uyu mugore w'imyaka 45 yakwiyambura ubuzima gutyo. Uyu mugore amakuru avuga yuko yari yagiye kuhira ibishyimbo bikarangira anyweye umuti wa Simakombe wica udukoko, bikarangira yitabye Imana. Uyu muti ukuntu ukora iyo ugeze mu nda utangira gutobagura igifu, bigatuma umutima uhagarara vuba, bikarangira ubuze umwuka wo guhumeka, bikarangira witabye Imana. Ishami ry'ubugenzacyaha mu gukora iperereza basanze uyu mugore yiyahuye, bivuze ngo ntawamwishe, nta n'ukekwaho icyaha cyo kuba yamwishe cyangwa yamuwesheje uyu muti wa Simakombe bitewe n'ibimenyetso byagiye bigaragara. Umuryango wa nyakwigendera usigaye mu gahinda n'amarira aho uyu mugore akomoka. Bavuga yuko nyirabayazana urupfu rw'uno mukobwa wabo ari umugabo urufitemo uruhare, kubera ko yaratunze abagore babiri b'inshoreke kandi mu rugo rumwe, umugore mukuru akiheba, bamuzanira umugore mutonya mu rugo rumwe akiheba, akarira, akagira irungu, rimwe na rimwe agahamagara iwabo ababwira urushako afite n'ukuntu atameze neza. Rero umuryango aho umugore aturuka bavuga yuko mu gupfa k'uyu mugore umugabo abifitemo uruhari, ariko bino nta bimenyetso babifitiye, nta nubwo babijyana mu ishami ry'ubugenzacyaha ngo iki kirego cyakirwe, kubera ko bigaragara yuko uyu mugore yaba yiyahuye akoresheje umuti wa Simakombe. Uyu mugore rero yaje gupfa ari kujyanwa ku bitaro bya Nyarugenge hano mu mujyi wa Kigali, ubwo aho yarari bamukubise tarasiferi yo ku bitaro by'iwabo bikanga, imbangukiragutabara ikahita imwihutana imuzanye ku bitaro bya Nyarugenge, akahagera yitabye Imana. Ako kanya imodoka isindukira isubira inyuma ihita ijyana umurambo aho wavuye. Uyu murambo uzakingurwa ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 nibwo uyu murambo uzashyingurwa. Aho uzashyingurwa ntabwo haramenyekana. Ishami ry'ubugenzacyaha ryabajije bamwe mu muryango wa nyakwigendera babaza nimba afite ibimenyetso bifatika bigaragaza yuko uyu mugabo wiwe yaba afite uruhari mu gupfa rw'uyu mwana wabo, babura ibimenyetso bifatika, bityo ikirego cyabo gihita kiburizwamo kubera ko nta bimenyetso bifatika bafite. Abangaba bari babanye neza, bamwe bavuga yuko nta n'amakimbirane bagiranaga uretse umugore wundi mutonya waje, bakaba ari abagore babiri yaratungiye ahantu hegeranye, ahantu hamwe. Uyu mugore muto yagiye azaga no mu rugo rwabo ngo bagakora imibonano mpuzabitsina, uyu mugore mukuru areba, kandi umugore bikamushengura umutima, agasohoka akarira, akavuga yuko urwo yashatse rudashoboka, kandi ikindi yamuzaniye undi mugore kandi nta kintu baburanye, ahubwo aba bana babiri w'uyu mugore amakuru twamenye nuko abana atarabe, yamushatse afite bano bana bombi uko ari babiri, baza kubura urubyaro nyuma birangira umugabo yishakiye undi mugore nyuma, umugore muto bari bafitanye utwana tubiri, bivuze ngo nibo bagiye kwita basigarana. Urupfu rw'uyu mugore rwatumye benshi batangira kwibaza ko abangabo uyu mugore n'umugabo rero bagize uruhari mu gukura undi mugore mu nzira, ariko amakuru abaturage bagiye batanga bahereza ishami ry'ubugenzacyaha na bimenyetso byari bihari bifatika ku buryo bashingiraho urupfu rwa nyakwigendera barugereka kuri uyu mugabo n'umugore.
amakuru avuga yuko banabanaga nk'umugore n'umugabo ndetse bakanaza muri runo rugo rwa nyakwigendera. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryemeza yuko uyu mugore yiyahuye nta n'irindi iperereza ryarangije gukorwa. Ibimenyetso byose biragaragara yuko uyu mugore yiyahuye akoresheje umuti wa roketi uzwi nka simakombe, ubwo hari abawita roketi. Ngayo nguko rero aya niyo makuru yiriwe yumvikana mwa kano gace. Reka tuyasubikire hano. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera, uzajye umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Imana ikurinde ugire uwa mbere mwiza, Imana ikomeze igucire inzira, kandi Imana ikube hafi mu byo ukora umunsi ku munsi. Turabakunda cyane.